Isključite telefon, možda će pozvati baš vas. Uroš Bogdanović na Radio Indexu. U Americi se prodaje kuća 50 centa. 50 centi je sića. Čak i za naše ekonomske prilike i neprilike. Agencija koja prodaje kuću zove se The Real Estate Mortgage, ili ako niste dobro čuli. The Real Estate Mortgage may help you. Hello. Hi. Uroš Bogdanović calling from Serbia. Okay. Are you selling house for 50 cents? You want to talk to an agent? He can look it up. Oh, sure. Okay, hold on. Thank you. Hello, this is Greg. May I help you? Hello, this is Uroš Bogdanović. I'm calling from Serbia, and I heard that you're selling house for 50 cents. Yeah, I can look that listing up. We had the listing here. We no longer have the listing, but it is in my system here. Hold on one second, okay? All right. So, what would you like to know about this? That is house of 50 cents. Yes, that this is the one I'm looking at. Yes. I have $1. That's twice more than 50 cents, and I want to buy it. Okay. Well, the listing price is $4,750,000. What? 4 million? I thought 50 cents. No. He's the owner. So I have $1. Well, then you're out of luck, sir. A za slučaj da niste razumeli ovaj telefonski razgovor, evo i prevoda. The Real Estate Mortgage may help you. Agencija, izvolite. Halo. Zdravo. Uroš Bogdanović calling Uroš from Bogdanović, Serbia. zovem iz Srbije. Okay. Da li vi prodajete kuću za 50 You want centi? to talk to an Da li agent? hoćete He da can vas look it povežem up. sa agentom da vam Okay, pogleda? hold on. Naravno. Hello, this is Greg. Halo, ovde je Greg, Hello, izvolite. this is Uroš Ja sam Bogdanović, Uroš, zovem I'm calling iz from Srbije i Serbia, čuo sam da and I prodajete heard that kuću za you're 50 selling centi. house for 50 cents. Yeah, I can look that listing Mislim up. da imam u listingu. Da, imam je u listi, prodajemo, samo da pogledam. Sačekajte. Šta vas interesuje? To je kuća od 50 centi. Da, to je upravo, da, to i sad je gledam. I have $1. Daću vam $1 za nju, to je duplo više. I želim da je kupim. Ok, pa cena sa liste je $4.750.000. What? Šta? 4 miliona? I thought 50 Ja cents. mislio 50 centi. Ne. Samo se vlasnik tako zove. So I have $1. Ali ja imam $1. Onda nemate sreće, gospodine. Više dobre zabave sa Urošem Bogdanovićem. Samo na Radio Indexu.